mase ngithi yamfana sena sport mase bethu na sport njengalesi simehle sekhandela umdlalo saqandwa nje hayi ke masifika lapha ithi inyanga ngeke sibo 7 so 16 fune umuntu oyedwa ka 8 ningadideki bafethu uzothatha umakoti ebebhinqa umfazi ebhinqa amabhayi edlekuza ngisho ngihlizwe ngithi zozakala ngene okhumbini uyazi nemali ayitholakala mina ngiyazi inkinga yami angaze ngitry ukuyithatha ngiyaxoxa njengoba sixoxa la bese uthi wena mina ngayithatha bazithi ngayithatha ngithi uyongihleplela ngihleplela ujayi kodwa ngamahambisi awishi imoto yathi niyehlopho lokho etshejulu wathiwa wendoda yabo siyasondela manje makwamanga ngathi bafeni sangidakela ishe njalo imoto edlule emkhuzi idlule ematuba yathi iwela imfolozi nongishaya ukuba Kwele phela nongishaya ukuba siyafika lo ngithi uvani nazokuthi icowe andeni ngathi hayi Jehova ibanami hamba safika enseleni sajinga lo mgwaqo ngoshoyo bathi ngowabalo yamuzi ngathi wenduna awukwasho ukuthi iphethwe zindlavini udrive uphethe isibhamu phethwe zindlavini imoto sathi awungena enduneni nje bathi kuphekele imali la ngathi la siqale kulowa muzi wena ibridge afika enduneni esatso godweni phansi wesha isemini liyathambama hlasa lapha yathi yini inkinga bafowethu bayisho laba hayi hey baba dlala le ndoda lethi kunemali wathi akadlali ngani ikhona noma yena ngasala la hlala ngizonika la intombazane yami ihambe yonikhombisa wathi asifuna ukuhamba naye engiyibona inyanga ivevezela igubhu zuthuzi la zamaswela ilengise zamaswela ole leze igubhu lezi zamaswela lokho kuyiswela ilengise phakama isisifuba kwathiwa haya sambeni sawela yini tati ivevezele manje hayi yabona into leshona ilanga sawela afesa ipaka ikhumbi na ibridge laqala khona la induna yasala yona kubhoy uJozo nje ayilapha induna yasigahle yathamba nongibona ngisenbuye bojozo la ufaka ibhodo la khamisa igcwele imali ilethwa lezi zinto zamaroma lokho kumbozo okuvele ngamehlo ufaka khiphele ndawo lobekela inyoka nje inyoka leli daba mase hlofoza la isikhotheni ngithi ngiyabuka ubaba yini ubona washesha lo wasehlobo uhamba endaweni enje kanje unqamlala uwashesha baba ibhasi bathi baqhamuke ibhasi njalo yabona ke ezansi kwayo ilapho ke manje wathi wahamba bambi ngathi banamshe wathi foto tshanini hayi ngokumnyama yini hayi kusabonakala iya kumathambama ehlobo aphenya kanjani nanti ibhodo awubaqala bonke yilo bathi nyangimisa ilungisa kahle isicoba imithi yayo asekuvele kuqosha amalaba beyiqokwana laba zomakalaba abo 4 abele baqosha baqhamuka amasoya baqhamuka yathi nyanga nakamasosha wathi phela yini angwaqamba manga mina asambe manje wona bomntombi nishushana amasosha khona la yabo baba uthathwa abantu emasosheni kuthiwa gadani la ngathathi umuntu le mali ethi yebo baba uthi pa yabo ufinhliziyo yakho istike kuphi la bavele baqhamuka sebethe ngayibhanga imoya le hayi abantu abaphilayo kwathi masabhekwe lokho kwavele waqhamuka inkunzi isiqenge simnyama zwi saqhamuka ngapha eduze kwethu ifika nje inyanga ebhodweni inkunzi yenkomo yaqhamuka idlalisha ayila ayisami athi nyawo zami ngibelethe ngiqale ngabona ibhasi ngabona amasosha sekuyile nkomo angisholo bathi wayengilandela umfazi hayi shuthi mongafosta ngenkani ngakubulala hawu ngafa yafosta inyanga kwanje ngempama ayibona isitshovozo emva kwethu iswele elilodwa lilodwa sesifuna khumbisele le anasihlangana ekhumbini sengiyopha la
ihlatshwe zigwava ade beyibhusha yabo ihlatshwe isigwava lapha sengiyopha Umfazi uphi? uma sibaleka naye segudla kwamaphi amathawula Uhamba umshaya amabhayi wena. walandela mina umfazi baqhuma wonke olokhuza kwakuba lo baba lo oyenebhend ophongolo kwakusithola Shuthi leyo ndawo leyo imanje oliphosa bapha bamaroma. hayi ukuthi ayiphosa indawo eyakhiwa basuke beyonikela kwawitimela lapho kulayini kwawi ingqola Phela zesimela ngiyeza kuthiwa laswela khona thina nsizwe. Kushintshile yamgwaqo ngathi ubona mawubuka ngehla complete kunamaphola angasenhle. Yayibhiji zokuthunga. Ngoba ngcono kwamaswele manje ukuze Manje nazo naqaqe yaphi intombi engasawazi ukukhuluma. sagibela ke ekhombeni kunomfulana nje omncane ofuna siwele bese sizojoyina phezulu lomgwaqo waseBay ngifike ngithi mina Dumisikhulu Akusakhulumeli. Velishini Dumisikhulu ma ufanele lijazi lasemnambithi uyalibona Umlambithi enebheji la ethi magobethi ngithi la yiwo lamasosha uphethe isibhamu lo muntu hayi zonke ingane ekhombeni kukhulu sino 8 hambe ethi uyangena nje kulomfula ivele nje ikhombeni ishone phansi amanzi angaphekwe iqakala ishone phansi imoto ihlala emanzini ngqi kuthiwa indaba hlehla uthatubule keep isibhamu yiso ngishamaringi awafuneki izinyo khona lidonse Hayi iringi awu wakhulu keep isibhamu siphosa lapha ngaphesha komfula nge ngazo vum 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 yaphuma imoto thatha isibhamu sathula emseleni sawudlula embuzini sawushona imbonambi sawuwela imfolozi akukhululeke kimi kuthi ngci imshado khuluma nosithole phela ngiyake bebele ngihamba manje uselokho ngithinta yabona khona okuthiwa khona sebiyela hawu athekeleka amazinyo wathapha mangami ngathi aphika mangami bahleke wathi kade sivalwe yini imlomo afika lapha wathatha inkukhu umfazi wakhishwa sekwenziwe nokudla wahamba umuntu wayena sport wathi